Johane 14 verse number 6. Jesu wathi kubo, mina ngiyindlela neliqiniso nekuphila. Kude lo ngeta kubabe ngaphandle kwami. John 14 verse number 6. Jesu wathi kubo, mina ngiyindlela neliqiniso nekuphila. Kude lo ngeta kubabe ngaphandle kwami. Ngemavi lawa laphuma emlonyeni wenkosi uJesu Kristu waseNazaretha, lapha kuJohane umbhaphatisi, lo wanqunywa inhloko asejele, kwathengiswa kuphila kwakhe ngemdanso wentombazana. Johane 14 verse number 6. Jesu wathi kubo, mina ngiyindlela neliqiniso nekuphila. Kude lo ngeta kubabe ngaphandle kwami. Ngisondeze Nkosi esiphambanweni, lapho wangifela khona. Ngisondeze Nkosi emanxebeni, ungifihle kuwona. Ngisondeze Nkosi esiphambanweni, lapho wangifela khona. Ngisondeze Nkosi emanxebeni, ungifihle kuwona. Ngisondeze Nkosi esiphambanweni, lapho wangifela khona. Ngisondeze Nkosi emanxebeni, ungifihle kuwona. Ngisondeze Nkosi esiphambanweni, lapho wangifela khona. Ngisondeze Nkosi emanxebeni, ungifihle kuwona. Ngisondeze Nkosi esiphambanweni, lapho wangifela khona. Ngisondeze Nkosi emanxebeni, ungifihle kuwona. Ngisondeze Nkosi esiphambanweni, lapho wangifela khona. Ngisondeze Nkosi emanxebeni, ungifihle kuwona. Ekseni uNkulunkulu wethu lophilayo, siyacela uNkulunkulu wethu longcwele ukuthi usonzete esiphambanweni. Nkosi la wasifela khona.
Usonzete uNkulunkulu wethu kuwo emanxeba lasimangaliso. uNkulunkulu wethu lophilayo. NgoKristu Jesu umsindisi wethu. Amen. Isondeze Nkosi esiphambanweni lapho wangifela khona. Ngisondeze Nkosi emanxebeni ungifihle kuwona. Ngiyabingelela ekseni kumoya lo ingcwele losivusile sonke lesiphilako namhla sivuswe nguye. Siyabonga mdali wethu kusendela umusa nanamhla kuthi sivuke nabo bonke lesilele nabo itolo baphila. Kusile namhla Nkosi, labanye bayathewukela, labanye bayashayisa. uNkulunkulu wethu siyabonga emandla akho langaka lo wabonakalisa kithi njalo tinsuku tonke. Namhlanje uNkulunkulu wethu siletha lolu suku phambi kwakho kuthi kube nguwe lolicilongako ulifake tipopolo somandla kuze sikwati kuphepha kulo ema-challenge lesiyobe sihlangana nawo namhla. Babe wethu longcwele siwanikela kuwe. Kanjalo Nkosi ngalamavi sikuvusela ngawo Nkosi ekseni etindzaweni tonke emhlabeni wonke jikelele emagumbini lamane womhlaba. Sitive letahlukahlukene, tilwimi letahlukahlukene, ngesimo futhi sempilo yasemhlabeni lokhethe Nkosi kusibeka kuso leso simo. Siyakubonga uNkulunkulu wethu lophilayo ngako konke losendela kona. Itolo silele sidlile nanamhlanje ekseni Nkosi sitawuvuke sidle kudla losilungisele kona wena Nkosi. Ngamhlazane udala umhlaba nako kudla kwethu kwaba khona. Siyabonga somandla egameni lika Jesu Kristu. Uma nangabe kuphela kudla lokulungiselele loyo naloyo lokhona emhlabeni namhla naye utabe asuswa emhlabeni ngoba kudla kwakhe kuphelile kungekho latawukudla. Uyamangalisa Nkosi. Angati ukuthi kumangalisa kwakho siyakuconza yini thina lesiphilako emhlabeni. Kepha uyamangalisa simakathe. Uma mandi ethu aphela emhlabeni uvula Nkosi ligate lesibaya semandi ezulwini. Uwalethe emhlabeni ngalokwenele ukuthi sonke lesiphilayo emhlabeni sikwati kunatha mandi. Uyamangalisa Nkosi. Angati ukuthi sonke siyakuqonza yini kumangalisa kwakho thina sonke lesiphilayo emhlabeni. Siyabonga Dwala lethu. Amen. Angibingelele libandla lonke etindzaweni tonke lasikhona khona bomakhelwane
tihlobo tethu tonke lesibathandzako nalabo lesingabathandzi thine, ngoba kukhona lesingabathandzi and futhi ekungabathandzini kwethu kude losibonako ngoba kwafihlwa ngekhathi etifubeni tethu. Kepha ke umuntu uyaputshuka bese kubonakala ngetendo, kubonakale nangemavi lavakala etindlebeni kukuthi lo ya akathandzwa nguzibani. Kuye kuputshuke lokho umuntu exposeke. I hope ukuthi uNkulunkulu utawusinceda kuleli suku lwanamhlanje kuthi expose yaloyo naloyo lophilako sakatinuke emakhwapha njengoba nami ngime la. Sengitinuke emakhwapha nami kukuthi ngikwenda kahle yini noma angikwendi kahle. Hallelujah. Bengibingelela njalo. Ngoba Jesu ukhulumile ukuthi sibotithandza titha tethu. Kanti ke akusilula ke lokhu kuthandza umuntu lokuzondako. Umuntu lothi navuka ekseni athi nathi uyalalela mhlawumbe utawuva tindzaba ngawe ukuthi sewufile. Angakuva lokho, akwate kakhulu. Kuthi wena solo ukhona uyaphila. Bengicela namhla ukuthi sibuke umpostoli uLuka. Noma umfundzi waJesu lokuthiwa nguLuka. Sesive ukuthi Luka kutawuthiwani ngaye namhla. Sonke siyati ukuthi Luka nglomunye webafundzi baJesu lodlale indzima lenkulu ngesikhathi Kristu Jesu angumuntu ebantwini abe anguNkulunkulu. Kristu Jesu ahamba lapha emhlabeni lawubumba yena, waphila nebantfu lakababumba yena, bamedzelela labo bantu, bamethuka ngetindlela tonke, ekugcineni bayombethela lapha esiphambanweni. Bantfu laba yena lakabadalile. Phela Kristu Jesu nguNkulunkulu. Nkulunkulu nguKristu Jesu. Kristu Jesu ngumoya loyingcwele. Ungu-3 abe ayedwa, angumuntu munye. Uma sikhuluma ngaKristu Jesu sikhuluma ngaNkulunkulu Babe. Uma sikhuluma ngamoya loyingcwele sikhuluma ngaKristu Jesu, sikhuluma ngaNkulunkulu. Muntu lomthathu lona abe ayi-1. 3 in 1. Manje namuhla bengicela sibuke nangumfundzi nokuthi kuyini lasibhalele kona. Luka chapter number 22 verse number 3. Luka chapter 22 verse number 3 yena yedwa kuphela.
Ngaphambi kokuthi Luka abe ngumfundzi noma umlandzeli noma umpostoli waKristu Jesu, noma abe ngumntwana waNkulunkulu, Luka i-career yakhe bekayinyanga. Angidokotela Luka. I-career ya Luka bekayinyanga. Angudokotela, angisho inyanga lele gubhumuthi esigangeni. Itiphutsele ngelihiya lelinesithombe selibhubezi lelinalokumhlophe nalokumnyama nalokubomvu. Angisho lenyanga leyo. Ngisho inyanga dokotela, doctor. Umsebenzi wa Luka bekungilowo. Angimelaphi webantfu. Kunguye ajova abantu abanika umuthi ababhalele i-prescription. Luka. Wabeseke ubona lithuba lokuthi uma nangacaphelisisa kahle njengoba seceleni kwenkosi uJesu mihla yonke, lobu dokotela bakhe angete bamsita. Wakhetha kuthi akabe seceleni kwaJesu nencwadzi nebholpeni, abhale tonke tintfo letendekako daily uma nahamba eceleni kwaJesu inkosi. Aqaphelisisa kuthi inkosi la ihamba khona akashiyi nakunye lokwentiwa inkosi noma lakuvako kukhulunywa inkosi. Ukubhala phasi konke. Ingakho namhla sitova lapha kuLuka 22 verse number 3 ukuthi wabhalani Luka. Mhlawumbe lokhu Luka lakubhala lapha nawe kuyakuhlupha. Lokhu lakubhala Luka. Mhlawumbe nawe usenkingeni ngalokhu Luka lakubhala lapha. Akubhalela mine nawe. Noma kungaba netihlakaniphi letinyenti kangakanani letingafunza tati i-technology kusukela ku-A kuyofika ku-Z. Kepha liBhayibheli noma kungaba nemavesi labawakhiphako eBhayibhelini. Kepha liBhayibheli noma emavi laphuma emlonyeni waJesu ngete ashabalala nini nanini. Kuyose kundlule lizulu kundlule nemhlaba, kepha emavi laphuma emlonyeni wenkosi. Lawa lokubhalwe ngawo phasi namhla angeke andlula emhlabeni nini nanini. Luka 22 verse number 3. Little Bible ku verse number 3, Sathane wangena kuJuda Iskariyoti, labengilomunye webafunzi labangu-12. Liphelela lapho leli verse. Livesi leli lelibhalwe nguLuka lokhethe kuthi i-career yakhe ayishiye esithubeni alandzele Jesu. Ngoba kulandzela Jesu kunemvuzo longabonakali ngemehlo, kepha umvuzo waphakathe, package yaphakathe, umholo waphakathe, i-pension fund yaphakathe,
lengabonwa ngemehlo. Njengoba lo mfundzi akhethe kuyekela le career yasemhlabeni leya yondla kahle umndeni wakhe, umndeni wahlupheka, umndeni wakhe wangadli kahle, wangasagcoki kahle, ngoba yena phela bekunguye umuntu labeka sinkwa etafuleni, wakhetha kulandzela inkosi uJesu. Namhlanje mina ngime lapha, wena uyangilalela, uyangiva, naku social media uyangiva, ngoba ngifunza emavi labhalwe ngilenceko yenkosi. Lithi iBhayibheli Sathane wangena kuJudas Iskariyoti, labengilomunye walabalishumi nakubili. Qaphela naku mntaka baba, akekho Judas Iskariyoti ngale ezulwini, ungale esihogweni. Ngani? Ngoba yena kwangena Sathane kuye. Ungena lula kanjani Sathane kuye? Judas Iskariyoti abengumuntu lotsandza imali. Judas Iskariyoti bekangumuntu lophatha sikhwama semali. Yabo yena nalelithimba lakhe kanye na Kristu Jesu inkosi yethu. Kristu Jesu mahamba lapha emhlabeni bekanaso sikhwama, noma ngalamanye amagama bekanayo i-bank account yakhe nebafundzi bakhe labangu-12. Lo manager imali lengenako nalephumako ku-bank account bekunguJudas Iskariyoti. Ngenxa yokuthi Kristu Jesu abehlala abhizi ngaso sonke isikhathi, ashumayela, athandaza, akhipha amadimoni, avusa labafile, Judas bekathola lithuba lekweba imali lapha esikhwameni sabo, noma lapha ku-bank account yabo. So-ke ngaleyo ndlela Sathane wathola lithuba lokungena kuJudas Iskariyoti. Njengoba nanamhlanje siva ngaleli vesi lebhalwe nguLuka ukuthi Sathane wangena kuJudas Iskariyoti. Ungena kanjani? Ngoba Judas nguye lavula lithuba lokuthi Sathane angene, ngoba bekeba imali lapha. Aqabanga ukuthi laba labangu-11 nenkosi abamboni, kanti bayambona. Batipinzela nje. Skhathi 19 minutes past 5 ekseni. So-ke ngalesikhathi kuyobethelwa Jesu esiphambanweni, bekangeka mana bethelwe njena Jesu esiphambanweni kungakabi khona umuntu lotogcwalisa leso siprofetho. Bekufanele leso siprofetho sifezeke, ngoba kunemuntu lovule umnyango kuze kuthi leso siprofetho sifezeke. Kwadzingeka ukuthi kube khona umuntu lodlapha kuze kuthi leso siprofetho sitewufezeka. Njengoba nanamhlanje kukhona abantu labatifezako tiprofetho telBhayibheli, babe bangati bona ba innocent,
labo bantu Sathane wangena kuJudas Iscariot labengilomunye walabalishumi nakubili kusile bathandekayo mane kushintshe isizini kepha sikhathi solo sihamba njengenjwayelo ehlobo nasebusika ashintshi kushintsha kuphela kukhanya nebumnyama akwendeki umuntu ente into lembi kungangenanga Sathane kuye lobulalako akabulali kungangenanga Sathane kuye lobamba inkunzi akayibambi inkunzi kungangenanga Sathane kuye labane maplumazi langanamareke akwendeki kuthi aligqoke lelo blumazi lakhe lelehlako lelingena reke kungangenanga Sathane kuye kudzingeka abantu labatombatsa emablumazi abo abe nereke lihlale kahle ekhalweni lithi manqa lingehli sinoma kanjani kwangathi liwashwe ngemanti labilako kudzingeka abantu labatovala umnyango labasikati bawuvala umnyango sitha lesingisathane singakwati kuthola thuba lokungena kubo kudzingeka abantu labaduna labatawuvala emaziphu wabo manqa ivaleke iziphu kuze kuthi sitha lesingisathane singakwati kungena kubo njengoba Judas Iscariot yena kwangena sitha lesingisathane kuye wahamba waya kwapriest wathi ngitanginikani uma nangitamkhaphela kini bathi sitakunika imali Zingeka bobabe maziphu wabo latawuvaleka aye maziphu latawuhlala avulekile siva tintfo letibhlungu letisivisa bhlungu ngenxa yekuthi Sathane ufike athola umnyango uvulekile bese uyangena kulowo muntu thina si-atheke loyo muntu kanti lo muntu kungene Sathane kuye nguSathane lo wenda letintfo thine asati sithi kwente loyo muntu nalabathukanako nabo kusuke kungene Sathane kubo nalabashaya labanye kusuke kungene Sathane kubo labahlukumeza labanye babhulishe labanye kusuke kungene Sathane kubo Sathane akanandzaba Sathane kuthi umuhle ubukeka kahle noma awusimuhle ubukeki kahle akanandzaba kuthi unemali noma unayo nathola lithuba lokungena kuwe uyangena akusebenzise wente tintfo lethusa labanye bantu wangena Sathane ku-Department of Education wakhipha iBhayibheli etikolweni iBhayibheli alisekho ngoba Sathane wangena ku-Minister of Education ngaleso sikhathi before 1994
lakhishwa iBhayibheli etikolweni. That is why kungathandazwa. That is why bangati bantwana ngeli Bhayibheli. Bangati ngelizulu, bangati futhi ngesihoko. Ngoba Sathane wangena ku-Minister of Education before 1994 kwasuswa iBhayibheli etikolweni bathi sifundo lesingena msebenzi. Uma nangabe umuntu wafundzile waze wafika ekugcineni waphothula tifundo takhe nalesifundo lesi senkolo, angeke kwati kuthola umsebenzi. Into lebalulekile ngumsebenzi. Mara Lucas yambona wayishiya icareer yakhe yokuba ngudokotela walandzela Jesu. Namhlanje uma nawufika etikolweni utawuthandaza bakubuka ngalamanye amehlo ukuthi utowendani la. Njengoba ngimile lapho la ngime khona lengibanyanyisako abafuni kuyiva lento bathi ngiyarasa. Kepha uma nangabe kushaywa igumba kusukela ngo-6 entsambama kuze kube ngu-6 kusasa ekuseni kude lovumako athi kunemsindo. Yini indaba umsebenzi waSathane? Lokufanele sikwente nguloku lesingafuni kukwenta, lokhu lokungafanelanga sikwente kuloku lesikuthandzako. Ngoba Sathane uthola lithuba etimpilweni tethu. Hallelujah. Sathane wangena kuJudas Iscariot. Uyasuka umfati wamakhelwane ngapha. Ate ulala nendvodza yamakhelwane ngapha. Ngoba kuna Sathane lofuna kulala nalo kepha ngakhoni afune umuntu latawuthola lithuba lokungena kuye. Aye ulala nalo lomunye. Abangati lolo lalwako ukuthi lolo mlalako usetshenziswa ngiSathane. Ngoba phela unaye wakhe umuntu kungana tholakale sekanale walo munye umuntu. Yini indaba kungene Sathane kuloyo muntu. Ngoba Sathane akanayo inyama ungumoya. Uma kuba khona indvodza ledivorce umfati wayo, labangenwa ngiSathane bayajabula bashaya etandla kube mnanzi. Uma nangabe kuba khona indvodza letholisa lomunye umuntu umntwana ngaphandle ishadile inemfati wayo kushaywa tandla kujatshulwe. Ngoba ngumsebenzi waSathane longena ebantwini. Tinyenti ke tindlela latisebenzisako Sathane. Sibocaphela sonke ukuthi Sathane akasisebenzisi yini. Sonke thina lesaphila. Ngoba Sathane umuntu as long as aphila akaphumuli ngemuntu. Lodalwe ngemfanekiso waNkulunkulu. Khona labathathela labanye mafa wabo. Yini indaba kungena Sathane? Angeke uyive lento uma ingakendeki kuwe. Uma nayendeke kulomunye umuntu lento ibukeka kwangazuthi ngumdlalo. Yima ize yendeke kuwe utawugijima lonke live ufune lisito bonke bantu bavelane nawe ebuhlungu. Ngoba lesikhathi yendeka kulomunye umuntu wahleka washaya tandla ngoba usetshenziswa ngiSathane.
Njengoba Sathane wasebenzisa lomunye lohamba naJesu lothandaza naJesu malanga onke, mara ekugcineni kwaba nguye longenwa nguSathane ngaphakathi kwakhe. Angikhulumi ngemali ukuthi imali itholakala kanjani, nemshado utholakala kanjani, nepromotion netindlu letinkulu titholakala kanjani. Ingakho nginyanyeka ngizondwa. Ngoba futhi lokhu lengikukhulumako bathi nguloko lokwesabisa abantu. Kanti angithi uma nangabe kusha umlilo nguwe lofanele kutshela abantu ukuthi ungasifaki isandla sakho lapho umlilo utakushisa. Uma nawukhuluma letintfo leto bathi usabisa abantu wena, ufanele kufa ubulawe noma uvalelwe ejele ngoba usabisa abantu. Uma nawutshela umuntu ukuthi ungahambi ngalendlela kunenyoka lesabekako lelumanako noma kunelibhubezi, bayakuzonda abantu bathi kufanele ukuthi hayi lendlela ikahle iclean le. Batakuthanda ke. Angeke basho futhi ukuthi uyarasa. Funa kukusho lokhu kubanakethu ukuthi lokho lokwenteka kini emgwaqweni nasemadolobheni emalokishini kuyenteka kubo bonke abantu emhlabeni wonke jikelele. Nakimi kuyenteka. Tinhlamba lentitfolako tebantu labangenwe nguSathane nakimi kuyenteka. Kwenteki kini kuphela. Ngoba Sathane angathola lithuba uyamsebenzisa umuntu. Umuntu yena abangaboni arelaxile. Usebenzisa labashadile, asebenzise labangakashadi. Usebenzisa abantwana, asebenzise nalabadzala. Ngoba iBhayibheli ngale kuSambulo 20 uthi lo mbhali ngabona labadzala nalabancane beme phambi kwesihlalo sebukhosi. Sathane usebenzisa wonke umuntu. Uma afika thola umnyango uvulekile uyangena. Amsebenzise loyo muntu. Ngalesikhathi lesi lengima ngaso phambi kwabantu ekseni kuba khona labathu bangumsindvo lo. Kanti kuthandazwa nini ngoba njalo ngemaSunday siya emabandleni sonke. Leto tinkulumo leto tikhulunywa ngebantu tikhulunywa nguSathane longena ngaphakathi kwabo. Kuthandazwa nini ekseni ngoba ekseni bantu kufanele bathandaze babike indlela yelisuku kusimakadze lobadalile. Njengoba abantu barelaxile bangathandazi ekseni, yingakho tingoti temgwaqo titinengi ngalendlela titinengi ngayo. Ngoba kude lothandazela bona bo-taxi driver nalabo labashayela emabhasi. Siwani uyarasa. Kephana kwenteka lokunye ngaphandle kwesifundo seBhayibheli noma umthandazo noma imvuselelo 6 to 6 akekho loshoko ukuthi kunemsindo kuyaraswa. Ngoba Sathane nasekangenile kuba khona ama-activity lakentwako. Labanye banakethu babitelwe emaphoyisa ngoba bente imvuselelo. Emaphoyisa atosima embu kwelithende labo. Ngoba kungena Sathane ebantwini abatshele ukuthi lokhu nalokhu kwenteni kanje. Hallelujah. Ayibongwe inkosi yasezulwini.
uthi lo munye emhlabeleli ngipha amandla Nkosi uJesu okuvikela ivangeli ngingaloni kulabantu lengiphila kubo. So-ke bathandekayo kwangasuthi Inkosi ngasita ukuthi leli vangeli leli singaloni singalihlazi kulabantu laba lesiphila kubo. Singamvumeli Sathane prophet hotel Bible tingafezeki ngathi. Ngoba uma nasita uvulela Sathane umnyango asisebenzise. Thina kanye ngithi leba lesiyawu feza ti prophet hotel Bible. Ene lo yawufeza prophet hotel Bible lokhu iBhayibheli lelikhulumile lokubi lokutawendeka emhlabeni ngetikhathi tokugcina. Athi mtaka baba ukuthi indzaba yakho sihogo akulona lizulu. Ngoba indzaba yesihogo ikhona nelizulu likhona nalo. Kepha abantu nabangafuni ukuthi gcina bahamba endleleni leqonzile indlela leyethembekile yokugcina emavi laphuma emlonyeni wababa eNkulunkulu abakhohlwe ngelizulu. Kepha abantu bafanele kuphila impilo lengcwele labaduna nalabasikati bahambe endleleni lokungiyona yona. Jesu ngale kuJohane 14 verse number 6 uthi mina ngindlela neliqiniso nokuphila akekho longeta kuBaba ngaphandle kwami. Mfana lomncane lona 6 years losakwati kokuhlukanisa lokuhle nalokubi kepha uma nangabe emlonyeni wakhe kuphuma emavi enhlamba ekuhlukumeza aqambe manga kunina wakhe kuthi sibani umshayile angakamshayi. Uma kwenteka imoto imshayisa njengoba kungena Sathane kuye wakhuluma into lengekho akaye ezulwini uyesihogweni. Babelo ngcwele ekseni siyabonga Nkosi yasezulwini. Bakhona labandlulile emhlabeni balele emathuneni bafuna kuvuka abakhoni. Ngoba imtimba yabo seyingcwatshiwe seyibolile. Labanye badliwa ngemabhubezi. Labanye bakhukhulwa ngumfula. Labanye Nkosi badliwa tinyoka. Labanye uNkulunkulu wethu banqibilika emakhampanini emabhodweni lamakhulu lane acid akwatiwa ngisho nelithambo labo. Labanye Nkosi bafela ngaphakathi emfanjini yetimoti letithwala tshwala ngekhathi kwato. uNkulunkulu wethu bathola ngemathambo kuphela sebafile. Baba wethu longcwele silekelele Nkosi ekseni egameni lika Jesu thina saphila. Lovile uvile. Longakeva Nkosi akakeva. Kepha Nkosi wena nguwe lotayipolisha kahle le message. Ihlale kahle uNkulunkulu wethu kulabo Nkosi laba bantwana bakho. Baba wethu ongcwele ngoba siyathi ukuthi sibabili emhlabeni. Bakhona laba bantwana bakho bakhona labangebona abantwana bakho. uNkulunkulu wethu lophilayo site Nkosi egameni lika Jesu Kristu kucula tingcondo tethu netinhlitiyo tethu Nkosi ngoKristu Jesu umsindisi lophilayo lobuya masinyane emhlabeni kulandza libandla lakhe. Amen.